Kia Forte Jalosa K3 2024 жылғы комплектация GT Line. Так, 2 объем бензин, 12200 ғана миль жүрген, стартовый басы 26500 дирхам, примерно $7500. Лобовое стекло оригинал. Так, оң жақ екі ешіктің астына спойлер қойып өткенбіз. Алды жақтарында вложение жоқ, мотор жақ олар болған емес. Оң жақ так, ушул спойлерді алып өткенбіз. Винни көріп қойыстар ушул боюнча. Комплектация GT Line, бесключевой доступ, датчик БСМ, электропакет, спортивный руль, монитор, двухзонный климат-контроль, старт-стоп, чоң монитор докен. Чоңный потолок, Винни ушул жерден көріп қойыстар. Стикер боюнча 2023 10 ай экен. 48 лот номер. Машинанын вложениясы ушул арка жагынан болгон. Kia Forte. Так, мына ушул жерден болуп тур. Задний бамперди алмаштырабыз и ичинен жестянкасы чыгып калышы мүмкүн. Кимге кыз болсо жазсаңыздар, подробно тартып беребиз деди. Так, плафон алмашат экен. Поворот неге. Эки эшик таза бияктары.